Belap Kuki channel TUSOH LAHKHOM ni ho zo se labon on ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho an ve khom ki loi te Israel si paiten hathabia West Bank gamhop sunga Nablus Monterey achil ha pinawa Palestine mi som lakhat walin thina atun zawalin machanna ananei ki tawin he ichi Israel ten boma bulona anei nawa building lenta khatchu anachim hajingin avela dol tampi jong ansu sit kyu hilovin gari kinga tampi jong sitna atuin chole thisan naisan athang hajinge tin avela mohon anasayun he Israel ten hichi bulona anei naw chunga chun ichilai muna chu galgu bol tampin kisialna anei wahi ativin he Israel sipaite lama akisoha thina mannato ampovin he ichi thilsu to kimat chun United States into phonna ananei nawa Israel din munle gamkai zosia melma huakon bitna angai chano chu age them in he alangkhana hitabang bulona awma milham tampin thina manna atu naw chunga phamosa na ananei zune he thupon chuna seibena achi sani khosung chun gamkai sunga ki thaki men ho kham tang hi theina dingin United States sunga regional political party chomchom ho to ki zaman na akinizin hichu ta sotding akigonge atin hi hinla wangsi ta tu tha thil su hin akigong Isreal le Palestine ki ka a chamna amdo kit na dinga tu gon hi asu boy thizin asayun hi Palestine galgu bolhon Israel gamsung rocket a kablu na anai kin utol hanin ale thu nan Israel sipaiten Gaza strip sung bom kablu na anai kin uvin hi ichi thil su hi Israel te bom poki sa je a Palestine mi som khat walin thina atozo thil su hi Israel sipaite seidung zuin Palestine ten rocket gupta a Israel gamsung aka mochu nga chu Israel missile defense system in ating do in khatchu gamong la anachu e ativin hi alangkhana Israel ten anatha o mi som lakhat ta chu tivoina kina Palestine mi sanga simin ki zot na thilong punna anane zun hi ichi athi hola chun Islamic Jihadist commander ni ta zong pangin Palestine thulu chun asai na hi Day umlauta atil so khana France gamsung hang hlomlam gam Saint Jean de Laskiti Roman Catholic School khana kumsom lugup cha hinalai simlai khanin azil kungnu chu chamchan anasun li na hi ichi tol thana chu anei zovin akinei pi class al heilu nin ichi class a jil kung pa hinga atol tha chu sejin amancha man chamcha jong chu ana pi na hi akiti ichilai muna chapang pa chu longgel buina nei a hilole thilwop ji danin zong amuna amo chun asayun hi thil su chu het do hi hin police on chapang pa chu anaman ngalu na hi local thiso hona seidong zuyun thina tu jilkung nu chu kum somnga vel hinalai mi hi ativin hi China gamsunga LAHKHOM mineral la ana anei naw mun an chimjin mi ni in thina an tuun mi somnga wal agai naw Hetna hinai pon hi ichi thil su chu China in hope inal Mongolia gamsunga Alexa Leak Mine mona su an hi mi hu do na nei hon mi thumta ala do la awachun mi ni chu a hinding ginchat umloda na seon hi amuna ho saidanin asunga na tong tampi amancha ho gari ho jingjong leichim chun avudan taina sayon hi achi sal masalama China gamsunga hi safe training le regulation ho pata zui lo ji un industrial le
construction lampanga thina man nahi anaha sol he in ki se nahi kumasa ol ha sunga jong sa hlumlam Zhejiang province sunga sana la do na lei ko na chimjia mi somli valentina anato o hi ichi masangje majong chu salam sanji province muna minor mini inthina anato a mi somni waljong tuin anachup coal mine muna kona udo an hi hi achi sani kho pabip sunga hin vanlai zola agi sei chin thailo aliang le a hilo le UFO hidinga zong ki sei mojing a hina chunga United States le China ki ka a kingo to na ana jinga United States Air Force 10 ichi ho chu li ta jen ana ka phla o an hitai ichi thu chun vanoi le sit ana lo su sa an hi ichi bang chun tu nai cha in Japanese kamsung tuipi pa ma hoya hongkon ipithil hi ke hello bol banga alum len ta khat modo in anom kin hi Japan tuipi pa ma khupi himamatsu muna ichithil kimodo chun gamsung mi pizo se longthe na khat na so do in hi Japanese vai homten ichi thil chu ipi a hi hoya ki pen a hi Hetna imacha jong anei lovin a sayu na hi ichi bol tabang akimutha chu alum dan diameter 1.5 meter alhingin ajem chu komla lui to akilo thimin abe be chu skirts avom e ativ na hi chule ichi bol tabang thil chu amang to chia a khaina thei dinga kilom monni ta jang omin avela hon apoke theya gelen mi tampin ti zatna ananei ovin hi inla x-ray a holchil na anei nawa asung chu ahom ki wahin apo za theiding amlodan amodo ovin hi kamdang khanin gamsung khol na dinga anei ding ovin jong camera a hi lole thil khol thu na thei imacha achunga akai poi ativ ni hi ichi thil chu holchil be theina dingin Japanese Self Defense Force hokona pilut na ananei tavini hi ichi thu to kimat chun mi pin ngai dan theory chom chom asui do ve kiti ni hi ichi thil su hi achi sa pha na jong Japanese kamsung la jinga jong anamu jingo Japan gamsunga Chinese ten velhina belun amanova anagin mojing saw ni hi hinla hite ni sun kimatna anei mong hinam ti het chit nahi po nahi achi sa phat lai zavan lai zola ki mujing spy balloon ahilole UFO tia aniki sei jing na bana Japan gama het do zolo thil ki muwa amna chung chona scientist hon van them zola kon radio signal git fal amudo beun asai ki novina hi ichi radio signal hi extraterrestrial diso laisi na kon hilo hin nei hwa hiding in aking cha ovina hi kolgil na nei hon a kholdo amudo dongzuyun lam khana agisai ho zo se hin ki man khat anai ding in asayo na hi ichen naw laisi chung se hilowa van them zol ong hom seizo lo lin ta sunga hi hin nei adang ding in asayo na hi aji chu kolgil na nei hon asai na banuwa ichi radio signal gate vel chun a si chom chom nga akon hongdo hi ativ ni hi het thei khat chu a si ho hi leisi na kun agam hat dan light year 30 to 90 chan apha zo hi hinla hen khanin hichi radio signal ki mozo si chun mundanga jong extraterrestrial om monge ti na hi pon van them zol mun ong hom lin pi sunga hin natural phenomena tamta je a jong radio wave ki muthei a hi ativ ni hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chungchi uwa akipa naw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonun mangphale chibei